Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kabala syong ya ka jenyalang haka arpuway terik ubna jelleu arajar arpuway. Kala shim ya ka rai ban pleno Tang ye Tnat Treikam ki ba kham Kongsan khanang ba kanam kta ye ka roi ka par jong ki pai ba hapo ki constituency. Haga jing ye keren mat kilat pathai khobor ba tito star wel khan ubadai chief executive member ulia thoru ba hagani ka jingyalang kalami ru ka jingya theria tai halor ka jingpenlong ye ka dorbar ka bajudai ban long shisin man la ka saw banai. Long ba hadien ba lawan betul ka lockdown betul tentang si lalak kita lockdown tentang containment measures tinggi syukwa hiban mo office kala ham pak tu sini tu ni syukwa hiban ya assess dia binglong bingan ke office te ke we ke bani ya rai kalau ba ngindang ya betengi ya ke kom perking ke office ini pak syahi di beri banabar bani ke office ke kembelong tawi no trade bidang di like 4% below buat itu di department ki bom dan kamu ni pada insist di beri banwan nang tai ki nang trade ki basah ki containment area ni tempat syah banwan nang tai ki badan di sistem ni pak strict di banwan trade yang metang di department ki ba kat tu kan kali di department ki ba ya dei ba ki pai ba kita makan nuntut ya ka kam di pai ba ham tam be dei ba ka development ka roi ka par pai ba tinggi ongi itu di department ni ham concentrate tentang bahkan nuntut ke Treikam tadi ke way kaba ar padeng ya keren ru halor ke jinglong jingman gumni tengi ru kumpi MDC ni sukhia halor ni dingja dena takadau ni perkhat ke ikilat lanti ke bangila bansim daga yang dini da isi na ketaban long ban persyang ban ya don tilang aku bunuh ban ya takel ni kan constitution tengah brief ru ya ki isi halor ka ka rule ke jomi kong ka state committee ke bangnya terilang bat ka district administration haki babun kiliang na ka bata kong numan yarap di pai ba tunjuk kan ya lapan control ni kan institution kita iki major issue taka balanya ya keren panggil ke session tu oi namar ba ka ruli ka lomba sisil saunang habat pelong be session te nang ya keren mentah nang ya ke discussion ba namar constitution kalong kung sepet kay ka bangila bande at ya kan constitution ang ya jinglong inlong hit tamang sepet ya ki restriction di ban pet kanum da de ban long decision ka ba long full session ay ang ban long ka normal session ka ba pendap ya kata ka ya ka schedule ke jongka ba ka de ban long session Sherman la fix arsni ting sepet